Siyanibingelela abathandekayo egameni lenkosi nomsindisi wethu Jesu Kristu. Amen. Namhlanje abathandekayo ngamashumi amathathu kuyo inyanga yaBhebhedwane eminyakeni wama-2022. Lolu lusuku bathandekayo lasinilethela khona inkonzo. Siqhamuka bazalwane khona All Saints Cathedral le sonto litholakala kuyo iDiocese of Swaziland eveni laseSwatini edolobheni laseMbabane. Kulabo abafisile kwathi ukuthi litholakala kuphi nawungena nje kubo Google Earth nabo Google Maps utawufuna lala kuthiwa khona Sitaladi JSM Mathebula lesinye kuthiwa nguMadlenya Street. Lento Sitaladi lento lathi ihlangana khona utawuthola ulikhanze libandla lase All Saints. Namhlanje bathathekayo ngithunywa nguye Dean wayo eCathedral sinilethela lena inkonzo ke bazalwane sihamba kanye na Canon umfundisi Thandekile Zulu, umfundisi Sigudla, umfundisi Mabuza kanye nababe Cyprian Dlamini. Siyethemba ke bathathekayo ukuthi nidalithokotela lenkonzo sidawuba nesikhathi leside nalesimnanzi sisamkhonda uNkulunkulu namhla kulisonto lesine emva kokubonakaliswa kwayo inkosi yethu Jesu Kristu iEpiphany. Tifundo tethu bezalwane titholakala ekhasini le-20 encwadzini yetifundo bese encwadzini yetinkonzo eprayer book itholakala tifundo tethu ekhasini le-251 page 251. Sithola tifundo ke bazalwane letime ngalolu hlobo. Isifundo sekuqala siphuma eTestamentini lelidzala encwadzini yaJeremiya uprofethi isahluko sekuqala siqala kufundza esahlukaneni sesine siyokugcina selishumi. Likubo lesithola namuhla likubo le-71 siqala esahlukaneni sekuqala siyokugcina esahlukaneni sesithupha. Bese ke isifundo sesibili sitholakala encwadzini leyakuba seKorinte incwadzi yekuqala sahluko se-12 siqala ke bathathekayo ukufundza esahlukaneni sekugcina saleso sahluko siqhubeke singene esahlukaneni esilandzelako siqale evesini lekuqala siyokugcina evesini le-13. Bese ke kulandzela ke bazalwane livangeli lethu ngekulandzisa kwaLuka logcwele esahluko sesine siqala ke ekhasini siqala esahlukaneni se-21 siyokugcina esahlukaneni se-30. Ingoma ke bathathekayo leyandulela livangeli ingoma ye-14 ingoma yeluthando ingoma yeluthando. Siyethemba bazalwane ukuthi sitawuyithokotela lena nkonzo sisekanye kanye. Inkonzo yethu bazalwane iyaqhubeka ekhasini le-104 page 104. Ngosayibenani ayelawe futhi thomesani inkosi yethu bisanini netingcebu tenkosi akabonga uNkulunkulu uyisele nkotsana namoya kogcwele alibamelikama lakhe nyalo nanini. Jesu wathi oyithanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho nangayo yonke ingqondo yakho nangawo wonke amandla akho. Lona kunyaka wokuqala kaNkulunkulu. Nowesibili ufana nawo ukuthi ubothanda amakholane wakho njengoba uthanda wena. Kule miyalo lemibili ubambelele yonke imithetho nebaprofethi. Bazalwane asivume intondo lethu sitimisele nalokuqinisekile ekugcineni imithetho kaNkulunkulu siphile ngeluthando nangekuthula nabo bonke bantu. Siyavuma
Somandla lothathelela bonke labaphethe bangeqiniso akasihawukele asithathelele intolo tethu asikhulule kuto asinise asiqinise emphumeni konke asigcine nasekuphileni lokini nanini ngayiJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Sitawusho kanye kanye bazalwane simthandazo wanamuhla. Umthandazo wanamuhla kulabo abawuphethe siyakhuleka kanye kanye. Asithandaze uNkulunkulu mandla nesiphephelo sabo bonke labakukhonako. Uma silethwa esikhathini sekulimwa mani nathi ehluphekwethu siphe mandla ekwethwala ngenjabulo kubitwa kokuba abafundzi bakho ngaJesu Kristu inkosi yethu ila abusa nawe namalo engcwele uNkulunkulu munye kude kube nini nini. Amen. Siyanibusela abathandzekayo igameni lenkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu kulolu sonto lesine emva kokubonakaliswa kwayo inkosi yethu. Amen. Ngicela sithandaze. Baba wethu loyingcwele siyabonga ukuthi uNkulunkulu welithando, uNkulunkulu wemusa, uNkulunkulu wesihawu, uNkulunkulu wetimangaliso, uNkulunkulu lophakeme, uNkulunkulu wemandla, uNkulunkulu lowela tinto letimangalisayo etikhatsini tonke nasetindzaweni tonke. Namhla-ke baba wethu longcwele siyanikela kuwe egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Sithi Nkosi sesifikile ebukhoneni bakho. Khuluma kithi Nkosi, yenda umsebenzi wakho nokuthanza kwakho Nkosi empilweni tethu. Yenda Nkosi tinhliziyo letingqondo tethu baba wethu longcwele tikuthobele, tikuthanze, tikusebentele wena uNkulunkulu uSimakadze uJehova. Siyabonga ke uNkulunkulu wethu lothandzekako. Uphakeme Nkosi, ufanele udumo lonke, ufanele kubatshadwa namanje kulesi sikhathi Nkosi. Khuluma kithi ngalo thando lwakho, usende sikuthanze, usende sikukhonde baba wethu longcwele, usende sibe neshisekelo yekukumbula eveni live libone amandla akho, libone uthando lwakho egameni lenkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu. Yenda inkosi emavi emlomo wami nakukuzidla kwami inhliziyo tethu kwemukeleke kuwe Jehova Mbala lethu laphakade ngayiJesu Kristu inkosi nemsindisi wethu. Amen. Bandla nahlala phasi. Siphinde sinivuseleke abathandzekayo egameni lenkosi yethu Jesu Kristu kulisonto lesine emva kokubonakaliswa kwayo inkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Ifundo tethu ke bazalwane sitikhumbula nje sekucala sifundo siphuma eTestamentini lekudzala encwadzini yaJeremiya sahluko sekucala likubo salithola elakubeni le-7 sifundo sesibili sisithola encwadzini yaPawulo leya kulolu bandla labaseKorinte sahluko se-12 sase sithola ke sahluko se-12 kanye nesahluko se-13 sase sithola ke livangeli lethu kungekulandzisa kwaLuka longcwele sahluko sesine. Sihloko ke bathandzekayo lesikhuluma etikwaso namhla sihloko lesithi kwembula uNkulunkulu eveni ngelithando, revealing God to the world in love. Kwembula uNkulunkulu eveni ngelithando. Sawukhumbula bazalwane esevikile liphelile sikhuluma indzaba yokuthi bazalwane kufanele kangakanani ukuthi bangenwe ngemandla amoya oyingcwele ngokuthi batowukhona ukuthi basetshenziswe uNkulunkulu ekufezeni livi lakhe nembala. Kuletikhathi lesiphila kito bathandzekayo siyayibona indzaba yokuthi live liyamdinga Kristu kude kokuthi atawusihola ukuthi siphile ngendlela lengiyo
lenhliziyo letawuthokozisa babe neletawusenta kokuthi simsebentele ngekweliciniso babethu loNkulunkulu. Ngakho ke bazalwane sisaqhubeka-ke nawo emasonto abo kubonakaliswa kwayenkosi yethu Jesu Kristu. Siyakhuthaza kokuthi simvele Kristu ngetimpilo tethu. Lokhu-ke akusikho lemelula bathandzekayo, kodwa uNkulunkulu lesibongako ngaye ukuthi usethembisile moya wakhe longcwele kokuthi moya wakhe longcwele utawuba nathi utawusihola ekuthenini size sitithele tithelo. Sibonile ke bathandzekayo sisangenile iyo lendzaba ya Epifani, sikhuluma ngemibhabhatiso nakaninani, simbona moya longcwele ehlela kwempilo ya Jesu Kristu. Sakhuthaza kokuthi nanathi nasibazalwane kufanele sihambe ngaye moya longcwele, kufanele siphile ngaye moya longcwele, ngoba nguye lo losipha emandla, nguye lo losenta kokuthi sikhone, nguye lo losenta kokuthi sibe nesipinzi nekokuthi live nikwazi ukubona uNkulunkulu aphila kithi ngaye yena lo moya longcwele waNkulunkulu. Lenye ke bathandzekayo ngetindlela lesikhona kokuthi sivete uNkulunkulu ngayo ngokuthi sibe nelwati ngaloNkulunkulu losidalile. Lesivawo nasifundza abathandzekayo encwadini yaJeremiya ukuthi uNkulunkulu abe namaqhinga lamahle ngetimpilo tethu kusukela ekuqaleni ngisho singafiki ngisho empilweni tabomake wethu. uNkulunkulu akasavile anawo amaqhinga lamahle ngetimpilo tethu, asifunela lokuhle sibantu bakhe. Ngakho-ke entela kokuthi kutewusetshenziswe ludumo lwakhe, kutewuphakamiswa yena ngako konke lesikwentako sibantu bakhe. Kwati-ke uNkulunkulu bazalwane nakasibika kokuthi asibuye sitewumkhonda sitewumsebentela kokuthi sibantu lababuthakathaka, sibantu labangiba, sinenkinga tethu, sinebuthakathaka bethu kokuthi mhlawumbe asisibo bantu labaperfect kwasho singisi, kodwa nathi kukhona lalapho sinetici khona, kukhona lalapho sidinga kuqondiswa khona, sidinga kulungisiswa khona. Uthi uNkulunkulu noma ngabe kunjalo kodwa ufuna kusithatha asisebenzise kokuthi sente umsebenzi wakhe, njengoba simuva akhuluma kuJeremiya athi hey ungasasho ukuthi ngumfana lomncane sengifikile mina ngiNkulunkulu senda ukusebenzisa. Uthi uNkulunkulu asingabuki lingemuva la sibuya khona, kodwa asibuke ukuthi nyalo sewufikile wayiguqula impilo yethu sewufuna kusisebenzisa. Ngoba nasitawupheke kubuyela emuva bathandzekayo sikhuphule lingemuva lethu siyawuphinda sikhanze sibuyela simkhonda Sathane, kanti uNkulunkulu sewusephulile kuleyo ndzaba, wasiletha ekhoneni bakhe, wasiletha ekhanyeni kwakhe ngokuthi sitewukhona kokuthi simsebentele yena uNkulunkulu. Siyamuva-ke Jeremiya kuyasitshela ukuthi uNkulunkulu ukhona kutewusipha emandla ukuthi sikhone kwenta tinto noma ngabe besibukeleke ngaphasi kwangakanani, noma ngabe besithathele ngaphasi kangakanani. uNkulunkulu uyasikhumbuza ukuthi asinesabi ngoba sinaye ohamba nathi, yena lithi livi singafiki ngisho empilweni tabomake wethu abevele asenawo emaqhinga ngathi ekusiphumelelisa, ekusenta kokuthi sinqobe, ekusenta kokuthi sihambe indlela yakhe, sikhanyise eveni live libone kukhanya kwakhe, limbone yena uNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu asinesabi ngoba ukhona yena. Le ndlela lesihamba kwasihambeli thina sithanjiswa nguye, sicondziswa nguye. Ngakho nasihambiswa nguye, sicondziswa nguye, uyathi ukuthi siyawuphumelela. Uze uthi uNkulunkulu usiphe emandla ekokuthi siyawusiphula, usiphe emandla ekokuthi siyawubhidlita, usiphe emandla ekokuthi siyawuhlanyela, usiphe emandla ekokuthi siyawusimamisa siphakamise kude kokuthi kuko konke sibe bantu labanqobako. Lokhu ukuthi uNkulunkulu bekade bazalwane ukuthi sisawafeza emaphupho akhe la emhlabeni, sisawufeza umsebenzi wakhe, siyawuhlala njalo simelene netitha lelithi livi ikhalite yethu bazalwane akusinto letithi ibekelwe ukuthi mhlawumbe tibuke impi yenyama, kodwa tibukele impi kamoya lalapho simelene khona nemandla lesemkhathini, simelene khona nebabusi, simelene khona nemimoya. Tonke letinto bazalwane sibhidelwe ukuthi sikwati ukuthi sitinqobe, ngeke sitinqobe ngewethu amandla, sitawuqinqoba ngetikhali kaNkulunkulu letifika nabani, tifika namoya longcwele kaNkulunkulu lesigcwaliswe ngaye. Ngakho-ke bathandzekayo kufanele sathi ukuthi siyadinga letikhali letingito, nasidinga letikhali letingito sidinga ukuthi sigcwaliswe ngaye lo moya longcwele kaNkulunkulu kuthi sitewukhombisa live loluthando lwaNkulunkulu lolukhulu lolungaka lasithandze ngalo. Njengoprofethi Jeremiya sibhitelwa
impilo bazalwane ukuthi senetintwe letinkulu letimangalisako sibe nekunqoba ngeligama la Jesu sisamkhonda simsebenzela uNkulunkulu. Ngakho ke bathandekayo asathi ukuthi sisahamba kule ndlela lesilwa khona kufanele kube khona la sathi khona ukuthi sisahamba sikhathala sitawungena siqashe phansi kwedwala leNkristu sitawungena siqashe phansi kwetipho taNkulunkulu sithole emandla sisinyanyiswe siphakanyiswe njengoba lisho lithi bayawuphelelwa ngemandla kodwa laba themba uNkulunkulu themba koJehova bayawuthola emandla lamasha bayawuphakama baphakame njengezinkosi. Lisho njalo lithi kufuneka kube nendzawo yethu la siyawufika khona sikwathi ukuthi sithole lamandla lamasha. Lapho ke siyawuthola ukuthi siphiwe emandla ukuthi sihambe ebungcweleni baNkulunkulu siphiwe emandla ukuthi sikwathi ukwehlulekisa nekwephula nekuwisa lokhu lokungasiko lokukhona empilweni tethu lokungahambisani naNkulunkulu ngoba yena uyawusilula isandla sakhe asephule kulababi uyawuselula isandla sakhe asinikeke ukunqoba endlela kuthini sithe ukhona kokuthi simbonakalise yena ebantwini simbonakalise yena esiveni bantu bambona ukuthi nangu uKristu aphila ngekhathi kwempilo tethu. Usiphile uNkulunkulu lamandla bathandekayo lisho njalo likubo lanamuhla lithi uNkulunkulu kubekile embi kwethu indlela lesiyawukhona ukuthi siphumelelise ngato lokhu yena lakuhlosile ngempilo yethu ukuthi kufanele sikwende kodwa kufanele sathi ukuthi sitawubonga simdumise njalo njalo ngoba sibona umsebenzi wakhe lokuhlwenteka kithi. Ngaloko bese sesenganjani sikhanyisela umhlaba siyavulela umhlaba ukuthi nangu lo Kristu ukhona uyaphila. Lithi leli libazalane lokwenda kwethu lokusebenza kwethu konke lokhu kufanele ukuthi kuthole imphanze tabo kusimame futhi kuphi eluthandweni ngoba lolu luthando lesilwatiwe ukuthi luthando uNkulunkulu laqale wasithanza ngalo sibantu bakhe njengoba sifunza encwadini evangelini lenziza kwaJohane lomngcwele isahluko sesithathu verse 16 ukuthi uNkulunkulu walithanda live kakhulu kangaka ukuthi wathi wanikela ngendvodzana yakhe leyenda emhlabeni. uNkulunkulu walithanda lo thando bekanalo nathi walwela lobadento tento letenda ngokuthi afinyelele kithi asithanze ayelithi afike asifele aphindze avuswe kude ngokuthi sikwathi ukuthi sithole kuphila. Sifundwa abathandekayo sisitholako encwadini leya ebandleni laseKorinte elisifundzisa ukuthi lolu thando lwaNkulunkulu libonakala ngentendo alibonakali njengekukhuluma kodwa alibonakala ngentendo lesiba nato empilweni tethu bathandekayo. Ngakho ke kufanele sibuke ukuthi umphumela uthini empilweni tethu nguwo umphumela lotawusikhomba ukuthi sihlele ethandweni lwaNkulunkulu noma sisemlahlekeni. Siyakhunjulwa futhi bazalwane kuso lesi sifundo ukuthi ngaphandle kokuthi kube nelithando noma ngabe yini lesiyentako lesithi siyentela uNkulunkulu kufanele ukuthi sikwentela lide lelide bathandekayo kufanele ukuthi sikwentela lide lelide ngoba bathandekayo usiyabuka siyabona nje namuhla lokukhona lokwentekayo emabandleni uba bathe uyabuka uyabona amabandla aphakamisa abantu atiphakamisa wona akamphakamisi uNkulunkulu ambeke eceleni bese uyabona ukuthi kuthiwa libandla leli kodwa akuzawu umgomo walo uyabona ukuthi cha selibandla leligama ngoba mhlawumbe kwakukholwa khona kadzeni kodwa namuhla abantu bakhona basalendzaba babambana uNkulunkulu bantu sebatibuke bona beta uNkulunkulu ngenxa yokuthi kukhona labakufunako aphethe uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu atewubasebenzisa aphethe uNkulunkulu ukuthi batewuthobela ithando yaNkulunkulu. Bantu sebatitshela bona ukuthi ngibo labatawutshela uNkulunkulu ukuthi akenteni futhi kufanele uNkulunkulu akwende ngoba sekushitwa bona kanti bazalwane la emhlabeni sidelekte ukuthobela ithando yaNkulunkulu sithi sithandaza sicela ukuthi into tenteke sithandaza nje sithandaza ngoba sathi ukuthi ithando yaNkulunkulu noma sinethemba ukuthi lento into lesicelayo ithando yaNkulunkulu. Kodwa siyabona ke bazalwane ukuthi bantu beta mhlawumbe banema agenda abo lawehlukile bathandekayo. Umuntu ke uthi uyaholwa yini uthando kokuthi utshele nabanye ngaKristu uyaholwa yini uthando kokuthi utshele labanye ukuthi uNkulunkulu ukwenteleni kude kokuthi ngalenye ilanga
nanabo batewukhona ukuthi bathole lempilo yaphakade lo ethenjiswe yona watshela ukuthi uNkulunkulu sowunikele bona noma sibantu bathu lesicunota ukuthi lolwazi lesinalo naNkulunkulu loluthando lesinalo naNkulunkulu silufihle abantu bangaluva siligcinele thine kube ngithi kuphela nje lesathiwa ukuthi house thanziwe uNkulunkulu kumnanzi uthi Pawulo angeke kuzekwenteke lokho bathandzekayo lokho akusiyo inhomba yokuthi sibaKristu ngoba nasibaKristu kufanele sibonakale sinebhekela kufanele sibonakale sinemusa nesihawu kufanele sibonakale sikwati ukuthi sibeketelele labanye sibonakale sikwati ukuthi thoba kufanele sibonakale sinebuntu ngeke sithi sithanza uNkulunkulu sibe singenapho letinto leti ngeke sithi siba uNkulunkulu sibe singenapho letinto leti uthi asisukeni etipeleti umona asisukeni ekuqhenyeni asisukeni etatini asisukeni ethenini sinyanyise labanye nje ngokuthi thina sithi khanza singcono kunabo kanti uNkulunkulu usibhide sonke ukuthi sibe munye asikhwesheni ethenini siconze bantu singathokoteli sijabulele kubona labanye baphumelela sifune ngokuthi njalo nje kwenteke into letimbi labantu lithi lelivi aspect lethando loliveta Kristu ngokuthi sifisele labanye into letinhle sendele labanye into letinhle sendele lapha sibone sifise ukuthi kube kuhle empilweni yalabanye njengoba sifisa ukuthi kube kuhle nakithi empilweni yethu ngaleyo ndlela sitawube sengathanda bazalwane sikhombisa lothando lwaKristu bantu bayabona lothando lwaKristu luyavela luyafinyelela nabo abantu bakwazi ukuthi bayemukele i-agenda yaNkulunkulu bamukele lupinto nekusetshenziswa uNkulunkulu bathandzekayo lithi leli livi lethu aligcina khona sesisembabelini lokuhlungu ebathandzekayo ukuthi ngalesikhathi sikhombisa lothando lwaNkulunkulu sigibela egodini ngoba besitha sibese sibeka siseta inkoyo sesifuna ukuthi sipita timo sithi khumbuta timo ukuthi hawu phela wena ngeke nje uqale ukukhuluma ngezinto letinhle ezinanzi kangaka uyalathi ngemuva lakho uyadathi ukhule njani uyakwati ukuhlupheka kwenu uwathi mosithi imali leyo ephila ngayo beyithathwa kuphi nana asifuna nje kusitha abazalwane bokuthi sente uhlale njalo utiva okuncane utiva ubuhlungu kodwa uthi uNkulunkulu cha akusinjalo yena sowufike nelithando wate usikhulula wate usephula emandleni esesitha wasipha kokuthi salo siguqulwa impilo lethu nanathi simemethele inguquko emhlabeni ukuthi umhlaba uguqukele uNkulunkulu umhlaba uguquke ube neNkulunkulu kuwo manje abantu ngeke bathode bazalwane ngoba nasesenta njalo sesimelana nentithixo tabo naboNkulunkulu nababo sesimelana nalalapho basime bekhona bona ngoba labanye basime metindweni nasemisebenzini yebumnyama nasesimemethela uNkulunkulu sitsakuvele kukhanye uNkulunkulu bumnyama buyabaleka bumnyama buyachitheka labanye basetindzaweni labativa basiba kumnanzi khona ngokuthi kude lokhombako ukuthi akukalungi lokwentako nalolokiko bafuna ke bona kuhlale kunjalo kanti lithi lelivi kufanele silingise Kristu sikhulume iqiniso siphakamise lokungasiko kusasiko ke lokhu uNkulunkulu akekho kulokhu uNkulunkulu akakufuni lokho siyatshelwa ke bazalwane ukuthi emva kwaKristu sekathembile imangaliso na Johana uMbhaphatisi asammemetele ukuthi hayi indodana kaNkulunkulu bantu bakwatela nabathi ungibanyela lo siyamate thina ukhulelela ngeke nje asitshele ukuthi yena usebenza kaNkulunkulu asembulaleli siyomjika emadwaleni siyomjika emaweni hawo nako bamgijimisa bamjijimela Jesu kodwa ke ngoba uNkulunkulu lo nemandla sitshela ukuthi basenza njalo konke kwavele waphuma nje emkhathini wabo wahamba wayawuqhubeka nohambo lwakhe loleketindzawo lokubuhlungu abazalwane ukuthi balahlekelwa ababonanga uNkulunkulu ababonanga amandla kaNkulunkulu efikile simakade emkhoneni babo efikile simakade emkhathini wabo kodwa ababonanga konke lokho ngenxa yokuthi bebhekile siyabitwa abazalwane ukuthi noma simelana letimo lelikhulu ematima sifanane naJesu siqhubeke sibe bantu belithando siqhubeke sithole amandla ethu uNkulunkulu yena utawusisebenzisa yena utawusiqhuba asihambise ethenini size sifike siwene umsebenzi wakhe wokuguqula abantu wekwenta abantu ukuthi bakhumbule sinebhanga sibiteleke ukuthi sisebenzele uNkulunkulu sibiteleke ukuthi simvede simembule uNkulunkulu emhlabeni neluthando sibatshele abantu ukuthi sithanda
asenziwe sibantu sinankulunkulu lomangalisako sinankulunkulu losimanga. Ngakho abazalwane nabe sibethemba uNkulunkulu noma ngabe emaqhinga anjani esitha ekusehlulekisa ngeke size siphumelele sitha kuyawuphumelela thina ngoba sibambelele kuNkulunkulu. Asiqalele kuNkulunkulu bazalwane, yena uyawusipha ukunqoba, yena uyawusenda ukuthi umsebenzi wakhe uqhubeke, asiphumele sihambe bazalwane ngemandla siyawumkhonda uNkulunkulu, siyawumsebentela, sikhanyisele live limbone uNkulunkulu njengoba nje kungiso isikhathi sekwembulwa kwayenkosi yethu Jesu Kristu. Asimembuleni Jesu lala sikhona khona egameni laNkulunkulu yesele ngodzana namoya oyingcwele. Amen. Amen. Hallelujah. Asithandaze. oNkulunkulu wabo bonke abaprofethi wasade wasikhetha sisengakadala nasekubelethweni. Sigcwalise ngekukholwa lokukhuluma levwi lakho lethemba nelingajabulisi nelithando lolumelana nazo zonke izindlovu zempilo kude kube kulolu suku lapho siyawukwati khona ngalokuphelele njengoba satiwa ngalokuphelele Nkosi nomusa wakho. Yeva ukuthandaza kwethu. Babelo omuhle, siyabonga ngesipho semshado nemindeni lapha ebandleni lethu. Yenda budlelwano emkhathini wendvodza nemfati kube sibuko selithando kaKristu nolungapheli lwamakoti wakhe libandla. Kude site uphila eluthandweni lwakho loluthethelelayo. Khani batali unakekela kwakho basakhulisa abantwana babo. Uphe wonke babe namali inshisekelo letawubaholela njalo etindleleni yakho nekuthethelela kwakho. Gcwalisa abantwana nekulalela, kuhlonipha nekuthandza abatali babo. Nkosi nomusa wakho. Yeva ukuthandaza kwethu. Mdali lonemusa, indvodzana yakho yayala emadimoni akulalela kude kuthi labo labacindzetelwe bakhululwe. Citha emandla ebumnyama etikwabo nalafihlakele kulomhlaba. Khani isibinzi, ukholo, uthula nekukhululeka kubo bonke labahlushwa ngenxa yaKristu kulomhlaba. Uphindze ugcine abantwana bakho banakekelwe nguwe. Nkosi, phakama, ungakhohlwa labo labahlushwayo, kepha ubuve kufisa kwabo, uqinise netinhlitiyo tabo, uphilise labagulayo, uvuvute labashonele, uhlangabetane netidzingo talabahluphekayo. Nkosi nomusa wakho. Yeva ukuthandaza kwethu. Wena longcwele, indvodzana yakho yafundzisa ngesiciniseko kulabo labababitelwe inkonzo yakhe lengcwele. Sebentisa lesiciniseko kuthethelela Ntombi, ucinisa lukholo nekuphakamisa timphilo letinemisebenti lemihle kude bantfu balomhlaba balubone luthando lwakho kithi. Nkosi nomusa wakho. Yeva ukuthandaza kwethu. Thethelela tono tetfu Nkosi, ikakhulu lokutikhohlisa lesiyaye sikutsatse njengelutsandvo sibili. Siphe kutsi sikhone kucabanga ngelutsandvo lwakho lolubeketelayo, lolunemusa, lolude umoya, nekutigukumela, lolungasilo luhlata, nalolungagcizeleli endleleni yalo yodwa. Gcwalisa timphilo tetfu ngemisebenti lemihle lenakekela labanye ngekweliciniso. Nkosi nomusa wakho. Yeva ukuthandaza kwethu. Nkulunkulu usimakadzi, wati tonkhe nemabe emlomo wakho eme etikwetile nemibuso, ayakhona kusiphula, adzibite, ahliphite, aphindze acitse. Busa ngemandla akho, kude sive setfu siholwe, siphatfwe, sigcinwe
ngekwelivi labo. Ungasivumeli sikhathateke njengebantfu labahlala kulomhlaba noma bembuso wakho, ngoba wena uyinkosi langetulu kwabo bonke. Letha kuthula nekuvana etiveni lapho kunekulwa khona, nekubusa ngekulunga lapho bantfu bacindzetelwe khona. Nkosi, nomsawa. Yiva ukuthandaza kwethu. Babe, siyakubonga ngabo bonke lesibatsandzako labaphile bafa bakholelwa kuKristu. Lenyalo bayaphumula ebukhoneni babo. Sihlanganise nendvodzana yakho nabo bonke bazalwane sisadla, sinatsa umtimba nengati yakhe, lesinika kuphila kuleli lathi. Siphe tinhlitiyo letiphendukako, sisamukela tipho tabo. Usicinise, kutsi sinakekele tidzingo talabanye ngendlela Kristu umsindisi wethu abengenta ngayo. Nkosi, nomsawa. Yiva ukuthandaza kwethu. Kukhanya lokuphelele nalokwambulako, njengoba wakhadimula empilweni yaJesu, lekubonakalisa kwakhe sikutfokotele. Khanya kithi nangatsi, kute sitewukwatibane teliciniso nesihawu, sikhanyisele indalo yonke ngemisebenti yemtsetfocotfo nesihawu. Konke loku sikucela ngaJesu Kristu indvodzana yakho, iNkosi yethu, lephila ibuse kanye nawe namoya longcwele, manje naphakatsi. Amen. Kanye siyakhuleka sithi babembi kaNdumandla sithinikela kuwe ngaJesu Kristu Nkosi yethu kube sibe ngumhlatshelo ophilako sithumele kuveni ngemandla moya wakho longcwele sihambe simelele indumo nebukhosi bakho. Siqhubeke bathathekayo sithandazele iAfrika siwubona umsindo lokugcwele emaveni onke nakulo live lakithi siwubona ukuthi umsindo umile umele kuqhubeke ngenxa yokuthi mhlawumbe sivakho asikhona ukubona ngaleso linye noma sithobele ithando yaNkulunkulu. Ngawo-ke asithandaze uNkulunkulu busisa iAfrika, gcina abantu bayo, hola abaholi bayo, uyiphe kuthula ngaye Jesu Kristu iNkosi yethu. Amen. Uye-ke uNkulunkulu lowasithandza waselasemukeleka naluthandzekako kuye. uNkulunkulu inkonzana lowasithandza wasikhulula etonweni tethu ngengati yakhe. uNkulunkulu moya longcwele lothela kabanti luthando lwaNkulunkulu enhliziyweni tethu. uNkulunkulu munye weliciniso akube luthando lonke nenkhathimolo yonke ngetikhatsi tonke naphakatsi. Bese sikuthola kwaNkulunkulu lokwenza kuconza konke kuyatigcina inhliziyo tethu nemicabango yethu. Simanje simtsandze uNkulunkulu kanye naye inkonzana yakhe Jesu Kristu Nkosi yethu. Nesibusiso saNkulunkulu somandla uyise nenkonzana namoya longcwele asibe kithi njalo. Amen. 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 Siyabonga kakhulu bazalwane ukuthi benathi sisakhiwe inkonzo. Siyethemba ukuthi inkonzo ifinyelele ngekhathi lenu kuniphakamisa emoyeni likunena ukuthi lingithathe kakhulu uNkulunkulu sibakathe uNkulunkulu wethu. Siyethemba-ke bazalwane ukuthi sitawuqhubeka simkhonde uNkulunkulu lala sikhona khona nekukuthanda-ke bazalwane labo labevako banemandla ukuthi babuye esontweni nesibindi sekuya esontweni. Sithi wotani bazalwane indzawo yiningi ihlalele ibekelwe nine kude ukuthi sikwazi ukukhonda uNkulunkulu ngendlela nesiva sithokozile sijabulile ngayo. Siqhubeke-ke bazalwane simphakamise uNkulunkulu, simphakamise Jesu Kristu ngekuphila kwethu nangekuhamba kwethu. Bantu bambone aphila ngekhathi kithi. Phakathi uNkulunkulu akaba nathi livikini saqhubeka. Siqhubeke-ke bazalwane nayo inkonzo. Sibatise labanye ngato ukuthi sibate ukhona ukuthi bathole lalapho bakhona khona khashane mhlawumbe nalala sikhona khona. Nekwatisa-ke bazalwane ukuthi luhambo lebebekiwe ukuthi lutabane lisonto namuhla ingamashumi amathathu kuyobhibhidvane angeke lusawuba khona bazalwane kuya khona eThabeni lapho kuyiwa khona. Kuyawuphinza futhi
kwenesikhathi sewatana sosa inyama sixoxisana sikhulumisana ngetindzaba takamoya netindzaba tempilo emhlabeni lala sikhona khona. Masinyane ke bazalwane nitawatiswa lusuku lesitawukhumbula kilo lolu hambo lwethu lolu lokwentaba ukuthi sivuseleleke ngakamoya nokuthi sisonzele kuyo indalo sitowumva uNkulunkulu akhuluma kithi ngayo indalo yakhe. Siyabonga kakhulu ke bazalwane kwangathi bengaba nelihle nalelusekile ngamanye Nkosi Jesu Kristu. Amen. Hambani ngekuthula nangeluthando niyosebenzela inkosi. Egameni la Kristu. Amen.